ya mwakwa babi me ya Adom TV Badwam na ohwe no se de tie bia 29th October nyame ya Adom a ye behia wo Perez Dome na Adom Praise Choir edition no ye de abramo munye ready for multimedia kwa ye be shock prize obia ti mo mwani na ho de ehia ye 70 cedis so de bar na se ne ye ne obia agye ani asa ya de rade ase. The other son will give us forward. I had all about the name and be a bahase. I give us a multi-purpose. Nina, Bemen, I mean, Wakwaba. The Bia Boko, dear. And as I said, now, dear Bastabaya, or Mate, one what Tidin, so no product. Sabayo, Bull Romua, Ubu, give us in ye when ye come was empty, Yentio, product and all the abbey. Yo, Papa Madase, na my chair for one more watch a chenny bench, na enchakese efi Dr. Solomon Kwabi kofabane na no for edema eye give us about center clean care product ene ye herbal product ahodo ni nyina no enchen ene edema Ghana for na no mede miensa na baaye oba ye clean care product na ye omu bebre ye glass cleaners no ho ye hand sanitizer ye antiseptics ene ne kan ka ho na mo ene no mede multi purpose cleaner no give us WC and give us Rozone eno na media ba ye bedi ho enkomo sene a kan no obi wo ho a wate ate na mom no hu sene a ete enti ene o nyame adom a wode wafidie no eno nkasa mfoni no ato Adom TV die na wo hwe no na mpacho wa hwe ni ye na obi amfa so kwa anko de ankoda no achenchina ofa give us clean care product ahodo nyina na owe bisa se ne di kan mi konya no he na ato mpacho ukoma komo bie wo omanyimu eyade obenya clean care product bi ewo ho okọ China mo bianso a eno nso obenya eye clean care product ahodo bi ewo ho no mo ena afa bebi eton ade shop biemu ewo man mu no clean care product ahodo anyina no eyade bi wo ho no mo a obetumi enye bi aton na ma memfa we emfa nsha se we ena ye give us multi-purpose cleaner no me ba cho give us multi-purpose cleaner we no eboa ema ye dwumadi ahodo a yedi no ye mfie ye suku mu ye banks ahodo ye sorry ye mox ahodo ni nyina no eboa ye pa ne edi kan oba sa ofa asori dem ne edi kan ofa ye mox ahodo ofa ye nwuma mu ye sukus ni ye banks ahodo na ebra ye nanti efifie akwa abonten edi ewura dan mu ye mpaboa ase se ye shoe se ye slippers se ni ahodo bia no me pa cho emiamia hodo ya yeta 1990 ni nyina no yakotete niama ene yede eba edem ho yede ba asano so yede kɔ kitchen ho ene miamia paps ahodo eno ntina give us multi-purpose cleaner ya ye no sronko se enam emuamu ahodo bi asa wodo 990 na bia ya ata 990 no otetititi na wonfa wani ehun nti no ofa give us multi-purpose cleaner na enye se yati ye da ase abra na yetam ye kura me pa cho disinfectant ewo mu eno no obeka se ye den eku emuamu ahodo ya yeta kotiti enam atachemu na manuemu de kokko ye nsodem mu eno nti eno bie hia give us multi-purpose cleaner se wode be mobe se wodem ho se ye tiles se wodem ho se ye rubber carpet na se ho se wodem ho ye tarazo ena wato no honom no unya give us multi-purpose cleaner na eno ane be den ebetumi aboa enti ebra wodi clean ho na wodi siesie ho na honom aye kama na emuamu bia etumi afiri honom no na ese jampampan kama pa ewo dem honom de etumi ede amount yemfa ne se obi wo honom a wedidi ewie obon se aduane bi asofam se ye carpet so se eye ne tiles so na atu se honom ye totrotro enkwala nso wo fie empenifo no kura no etoda ye tight na afem so ene de mabre na se wa pa fam abi na wa choke se honom enye kama aya na no me ba me no di infections ho nkomo efam na mo na wan pepa hoye wan pe eye detergent papa mfam pepa hoye ni ntino wo se emmoamo betumi ofam honom a wotena se a eya de oha ede ebetumi abro ni titiri ne ye mofra wo mo so wo ede wonom ewo fie enti give us multi-purpose cleaner no na se wunya na wode mobi usuku mu honom wode mobi o banks enu miamia hodo a woni titiri ene mia emofra wa ebetumi aboa mekugunku mo ahodo bia onfa wani eden emfa ehu
ebi obi beka se o baby oton enam ni co store ni baby eho eye nyan ni ne ka ho pa cho unya givers multi-purpose cleaner na wo de mo bi honom na eno na betumi ama honom aye kama na eja mpampan kama so eden ewo ho ede ama o na bibia na tumi akonkan enti givers multi-purpose cleaner no enene obi ehia ukọ laundries ahodro ukọ washing base ahodro eno ano mo de wash o mo cars ahodro mu wo mo carpet ahodro esese ka no eno anene ganafo nyina eden etu om ho aguso a wonom eto na wo mo didi dwuma ewo wonom fie wenso ena eye givers WC cleaner no na obi ka se ni dinu mpo de kire ne eye dada pepa cho givers WC cleaner no enam infections intino pepa cho ye nuru ye wa ha nyina na se yen clean product nyina no disinfectant ewo mu eno ena ebuama emuamu ahodo binum a ekotwetwe yare de ba na ye mfa ye ni hu no eye kunkunkunkom nyina enti mepa cho WC a ewo ofie ne ewo wadwuma mu ne ye amansan de ene ne ka ho nyina no mepa cho uhia givers WC cleaner na wetumi ato na odi egum se na betumi aboa ma we tina so na wo koba we esesa so na we koba no emuamu ahodo bia wo mu no eden etumi ekun ni nyina obi nso di ho a obo se na mu asai obeka se mu abo apoto bibire na eho no mo peso osesa no mepa cho enye nsesa na ohia givers WC cleaner odi afegumu na kata so na koda okoda ade achi a obeba obo se ebeyi efini nkikan ni nyina eden edi efirimu edi ama ye hia ne sa unya brush na ode ahohoro ho na afede wa flash na ne aka no wetumi ewie enti givers WC cleaner na eno nso no eno no ni etwa to ene anope ene ye givers rozone no mata de fita ehemi obi nso a wo hweme ne curtains fita eno ewo ni dan mu ne bed spread a eno nso eye fita bia enkekan bia kekenkemu eni epa eni edum mepacho uhia givers rozone eno na sa wunya na odi si untade na ebetumi aboa na we no yaya ne sonko enye sa afi na wasi uniama na wi ana sa wodi esoki uniama na si ewie no afi na wosan kwahye blue nsuo bi ewo baabi sa wodi konum yaya ni nyina obi beka se 3 in 1 ena ewo hadada enti no wodi si watade no na se ne atade na se ni et na ye kama na so boka kwahye blue no unhia blue sen bia na awo se blue na kwahye no na ebetutotutom na ebededede mu unya givers rozone na wodi si uniama odi niama no gu nsuo mu wie na odi guso a odi agesi osima kakra bi umbre ho eno ansa odo sam na to so oposa ne kakra bi a wayi unsefri mu na afedo de akwa hata na eni etumi ate de ama nkora ne sauce no white no nkora sauce no white no eni wo mu andis ahodro singlet eni e kan ka ho ni nyina no won se mpempi no se ye kan infections measure obonso adenti no obi wo ho ekurotu no omso fa de ye fita na enite na ye kama esan sese emuamu bi won taade no na ukwohye wo so a emakuro ne ye da etu eye kese enti no da ne da ye hye ntaade ne ye koba na emfifiri ahodo nyina no pache onya givers rozona ebeboa ma infections ahodo ne emuamu ahodo bi no a emfifiri bi no etatetete ye no ne nyina no etu eden ebetumi etwa enti no onya givers rozone no bia eno a na ebetumi aboa ena no pay nti ye pe bi ebenya bi wo he sana bi kan no okọ mekon bia wo mayi mu obenya bi okọ China mo bia wo mayi mu a obenya bi ewo ho ana be bia ye ton ade bia wo mayi mu no givers clean care product ahodo nyina no ebi ewo ho no mo sene obetumi akọ bia obi hwe won cheche ne bencheye opa bi etu aton opa enchiremo bia mepa cho na mes no so ewo screen no so na mum no mesen yesusu biom 0501 556828 0501 556828 na we need givers for any nkomo na kope yen clean care product ahodo papa bi na fedi wonyuma yeda se be me na se bibia ni hobiom dia yeda se ebo fa se and ye wo na e se me de yen letter no de ama data givers ma me yie no we ka say ebre ne ya bia no 10th 11th 12th of November there's an outri mienu a edi enimu ya no na eyie no so ebetumi aso achimontronan ewo ebrem okay tinyame ya